Böyle Mehdi Bey, ulusa ne diyeceksin, ne sesleneceksin? Ulusumuzda ne haykıracaksın? برای هر تشتی سپاسیا یه تمثیلجیلی یا وافی های افدر او نوع نبیدی برای اول محمد چه بجی؟ چی بجی من؟ دهل اسمارو غريب بله دهل اسمارو حسرة سيم بجي فقط حسن خوشکه خوشکه الاسوار قربان بگو کانی او دهش لو کانی سوزان 20 pine cebin. وقتی هجیه چه بی؟ أغسلي خوش Hay bro. Hay bro الباستريو. Hay bro. Boş yok, boş yok. Hey bro. Video ha. انا ناكشينا حيبه Vallahi zekişirim. رسم çek خد birkaç tane resim Tamam resim çekiyorum hadi bakalım. تقول شي قاعد يسوي بجي؟ جو حجيها مش خريجينا أري ما طبعا كا وقت قرا كده تشا كدي داشي كده كنت تقول خطاب سمعت وين في اي حاجه دي وين خدام بلا وام دي هو زي يارش ما جبت مونش ما جبت يارش مهدن مليار ليلة أقول كثير كنت يا أبو خواربة 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 ما تسيند كنت لي فرد كير ورشت قرعة كنت زي ما انا على ديوان. يعني هذا بالي ما هذا ترصان كان كلا كنت جاي كنت كذا الهاجي والله بقول في عربي هنا بوجع بينا على المقاصدين بس العربة فاهم أراضي ناس در كده دوست در كده ما بين دليل من هاش تسير بيجا بوسطان له نو بطريتي إيجار فاشا هذه معلومة خذها ضايع جاري عربي نبو Tekrar TV'miz اوفو جيران ماسم كيلي من وجهك تجي صور معامل البس قريدة صاربن شو مشكلة ده فارسي گونده ها کی داره؟ کانیا راشه؟ جبونا چی نوه کانیا راشه؟ راشه که کانی أولا دليل يا إيه بدي يا بدي دارا آفا بدي دايا بيجا جاني نقول لكوها ما بيجا خدي دايا ولا خلاص حاجات كولي شكرا تشتاقكي شو جاني فكريبو والله مكان خار يا مكان خار بعمل قاشين ولاو بيت ريوية بيت عراقي بيت عرباوية قبيوناوية بيت عراقي تفيدي ماشي هيك خلاص كم بيجيب لبسك؟ بيجيب لبسك؟ هاي ليلي واي قدي بالبلو اخ واخ ولا بي اي ليلة واي قدي بالبلو وبايلي خسلي انت فراكرو بريشانو دسيلي يوم هاجرو تذكر كريم بجواني لأسفر بوم دواش زاني بلي ضرب وشان وقت ويزاني يا مالك بزنا رندي بدنس وباسنا خلاني كاش قادل الصدوق بنتي وبزنا
شمالي عليك من في داري يبقى كل ما أتكت ما أتكت لو كوبراني ما أتكت نفسم تنكو بكارم بيش عجيب الدنيا راب نحكت برو از وسط وقتی خودی کاما جعدن یکومایا یه روشنده هیوه بی بله بیستونه هیوا ده ها 2017 نمه جگرا تلیلا گنده تلیلا گنده مبیا بله بشداربونا من ماموسته احمد یونس حوال یونس حوال احمد محمد صالح آبه مظلمه و محمد میگود بله روژک دستپیکا پاییزه بارم راسته اره بابو بربستانی ببیچه بروبستانه دیسا روژ پشم براند جدولا سر هاوالو و هم بجی ده تکلا سپاسیا وادکی بجیش بو جبر هوا تبابه ولی سپاس Mehmet Bey kolay gelsin. Sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Doğaya bu kadar önem gösterdiğiniz için müthiş bir insansınız. Keşke herkes sizin gibi olsa. Merhabalar İbrahim Hocam. تاو هدي حركات يا مدكو أبا 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 يا قلت أبا صدقي بدنا من بوان قايل نابم صدقي بدنا من بوان قايل نابم Süpersin. nerede şu sıraat kayalık. Aynen. Orada Sert bir kayaya çarparsan teker gider. Şeridi de giş ne giş. Şimdi çift amatörlü olsa korkmam. Basarım. Şeridi de giş yalan bu kulübüne. Sevgili bisiklet kabilesi. Evet. Şu Game of Thrones'ta Dort izlediniz mi? İzledik. Dortlar koşuyor ya. He. Atlar. Vara. Judy hot, bura hot. Hayli Bey. Ne var ya? Bir zamanlar burası babamın köşküydü. Rahmetli civarıydı bu. Aynen öyle. Burası dışarıda ne be? Oo. Mehdi ket hale de. Ha. Yallah Çinler yallah. Çin çık çin çık çin çık. Kış kış Çinler kış kış. Yallah. Abi. Ölüyor biz ya. Öyle vallahi. Aynen. Ama güzel. Bisiklet Aynen. her türlü güzel. Bazen zor olacak tabii. Hep kolay olacak değil ya kardeş. Nereden geliyor?
Vallahi. Hakikaten. Sağa çekilin, sağa araba geliyor. Dikkat, bana sağdan yol ver. Soldan yer ver. Sehdan serreciyan hele berkadan nabazında. Düşünsene, silindire çarpıyorum güm diye. Güm. Ola tamam onu. Doğuş buracı sıkıntı tane. Buracı peşe bile böyle yani rota ne rota. Kuşanam am abi hayata. Geleceğim puan abi. O ben puan abi. Sıkıntı değil. Puan bir hoşum. Ne havalı. Sabah bana ne kadar kurban abi. حبس وزندان كونوا طريق كوامنا أجاش فينا كله يلك بحالي Kapsam çarptırıyor da gidecek. Kapsam. Bak var. Sağdan yol aç bana, sağdan. Sağdan yol aç bana dostum. Vay, yola bak. Ne ilişki ya. Revda Mehdi o beş şofera. Belliye gir ona. Belliye gir ona. Evet, İrfan ve 50 kiloluk çantası. Dur bendeki de 50 kilo neredeyse. Lafın gelişi tabii. Hakiki 50 kilo. Abi ne Benimki çakma mı oluyor? yapmaya çalışıyorsun? أجاش فينا Yemek bir alem. Mehdi abi, Slavores. Evet, bir açıklama bekliyoruz sizden. M8'inde çekiyorum seni. Sen Şaraf M8'i alıp geçeceğim. Alo Beca. Başka sen Hoca, bana. Hasan Hoca, Kerem gel. Ramazan Hoca. Ramazan Hoca. Kerem gel. Hadi Hoca. Hocam buyurun. İyiydi. ولا من كاس قصور حيران ولا من يشام ولا من بخلك تحلى بمن تخوش ولا من بخلك تحلى بمن تخوش
Bence yapalım. Bu kadar kalabalık olmuşken. Zaten pazar günleri zaten kalabalık olmuyor fazla. Bəli. Təsəhnə kir. Mugu tetişi beji mi? Tıştı beji ya. Neyse şansını kaybettin. Aklıma bir yıl sonra anne kardeş geliyor. 2 saat geçiyor sanki. Sayın bisiklet grubu arkadaşlarım, evet bu gördüğünüz Finik Dağları'dır. Yaklaşık 1,5 yıldır tehlike var diye gelmediğimiz yerler. Şu anda tek başımayım burada. Herhangi bir tehlike de görmüyorum. Biraz korkuyorum muyum? Evet. O farklı bir duygu da. Yani bunu konuşarak bastırmaya çalışıyorum. Şurada gördüğünüz küçük mağaralar var. İşte ağaçlar, ormanlık alan, biraz hani hafif vadi gibi bir şey. Yolu soracak olursanız yol sabah erken saatlerinde gelirsek herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yani tedbirli gelirsek, tek sıra halinde gelirsek herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Şu anda burada tek başımayım. Bisikletimi biraz aşağı bıraktım. Dağa çıkarma gibi bir lüksümüz yok. Çünkü zor. Ben kendim çıktım. Evet, gördüğünüz gibi ben de en son 4-5 yıl önce görmüştüm buraları. Son derece güzel bir yer. Yani Mehdi'nin götürdüğü yerleri de biliyoruz. Tehlike diyoruz da hani o Mehdi'nin götürdüğü rotaların yanında bu devede pire gibi bir şey kalır yani. Öyle tehlike. Hani tehlike yok. Evet, ayı çıkabilir mi? Kurt çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani aha. O ne lan? Ayı da olabilir.